Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Tengila keli ulah keli ngi balai ba pidang wan sini kumta ka ju jeng keli kum keli giwe tingi ongi namar bang impat yo kata ka approval na ka sarkar bahkan ay kata demand jungi bat kumjuru namar ba ngimpat yo ya kata notification ne ko order ti kumta usembut menteri ulah yasu ngi ba kadau ba ki kampat la ban approve ya kani ka demand jungi ha ka cabinet meeting ka balalet kalong namar ba u menteri badipet ya kapuli putih usala kemen rumboy uklam poi syaka cabinet meeting nakidau ki bamla kiar de kumta ki klamla ban approve ya kata ka demand jungi klam ka jingdon ringkat jong education minister ula kemen rumboy de kumta usembut menteri ulayasu ingi ba kila sim karai bah ka next cabinet meeting kata ka banlang ha kini gisni ke banwan bakin sa approve no ya kata ka demands ka jongi but ula aidu kata ka assurance ka ba sispa iway percent tengala kali no sa kano percent piang manai yo ang kano percent pilalong tikana ba pinay ang sispa iway percent. Siya bangin mi biang naga kamera jong iba prestun nila kali biang sa sisin sa kano persen yang sispa iwe persen ngin aibet. Ti kumta iba prestun ila ong yingi ba ngide ban siem ya kata karai ka ba ila siem mentakasngi ba kande ka rai ka ba ka cabinet hi kala siem ba ha ka next cabinet meeting ka banlong ha kini gisngi kata ka demand jungi kandai ka top priority kandai ka number 1 agenda batru bakin approve sundan mende ba kandai tang ka agenda ki ong bakin approve sundan namanga ong iki lada ka agenda ka approve ka mentoy yang kin approve no ya kata ka demand ka jungi de kumana ngite ngimla ban syem ya karai bangin mi no nang nene bangin nang syong ni bangin up ya kata ka cabinet meeting bakandap tiba prestun ruilaong yang kata yang asotu yang aburam barang EFP namar ngi ong iba prestun ha pastom mangi gibalik ruang hapo jong ka kamera jong ngi dei tangki representative ki jong P handai baro ki dei ki leaders baro kila banchim ya karai bat baro kila banchim ya karai na bentaya la de shimat te kumta ni happy iwe shimat ba pinrai menta ba pindang syang ne pinlet no selaki jong kiyeng kisam tiba prestun ila ongru ba ikarpat ya kinohikai ba kinlet nyo selaki jong kiyeng kisam bat kin up ya kata approval na yeng om ban up hang ne namar ba ki ong ba kalong ka ba jenjar kisungtu ikinohikai bikin syang hasurok te wat kataru ngin ya kata karai happy iwe piwe di kumta sungobhas ngabha kumta yakran hi para mapi ai ba pidi banle kai karai ka ba pinshim la pinnek no siyeng ne pindang syong ne ngingin om penbor inu namar ngila ong bangin om penbor inu kasyong karai jung pishimat kata ka jing suto ka bangyo nang tay kalong ba kata ka file jungi lani kata demand jungi kinsa approve bat aga cabinet meeting ka banwan di kasyong karahe pi tingin ay po repi sa pentip yang